We young women and men of Uganda. En odong na tek wajo ni da pole wanu ngeni tam madek ma luteno miero wotim progressive exams meneno ni mono etiki kero mengolo ke kany itiara nyim wangeyo bene pol kane pitich maduong ma lunyodo no chao kene gitikere gi diu luteno mukanao wepego doke gang kwan dong machala moro district wa miyo machalo directive wa miyo machalo twero bod dul madoro ponye ne effective neno matin maki yabo ki skuli inspection tie na tiel in all the schools meneno ni mono kala funy mono meta ni oberi gangkwan la ponyi tie kali teno no meta ni go bedgiana di gangkwan gi tie ibot lufonye aradisi ma moro wajo ni oktie pa lufonye gangkwan po bien mer ni bien me signing register ki loko kono bien signing register fony odong cheko ni meno opichine bibero ka wot igain kwan kachira chen pat meroro ket makwano chake kwere biman kakino gang malufonye onyono teno kwan peka iye chi ofit mamege bimio fod ingayo meta ni wan machalo lutela wati dogu koeri wa me supervising luponye wek luponye be dogo supervising luteno dong pewa bigi ko kenyo wachero bion meneno ni liteno ma pegitika reporting igangpan there should be deliberate gina tema but luponye ki management me school ki lutela me chako identifying gen ki lupo gi gang malupe kikiet magamento yobu kwere kwan omiero chake nindwa beach medo mabungwen bakali pario pero werio pilo Angeya Iwanwo TV and Clodomona ya Moro District. Let's do the